Hej og velkommen til min trailer-reaktions-anmeldelse af den anden Sin City A Dame to Kill for trailer. Og i forhold til den første trailer har jeg ikke set den her, hvilket betyder, at jeg må vente for at se den går til i dag. Så lad mig begynde, for jeg vil rigtig have den trailer. Sin City. It always wins. I never thought we'd stand a chance against the most powerful man in the state. Maybe I'll go crazy. Crazy's sounding pretty good right now. Well, Senator, you got any idea what you're up against? You're up against a Rourke. I'm ready to treat you worse. Well, you don't even want to dream about nightmares. Maybe Schwartz killed me now. Kill Rourke. Kill him. Power is a fragile thing. I need them to know the price of defiance. Now, who wants to play? Looks like trouble. Looks like Christmas. You're starting a gang war in a game for professionals. Holy mother baby, jeg glæder mig til den her film. Og et overall plot for en gang skyld, var jeg det også at se. For det ser ud til, det er Johnny, Joe Scognivs karakter, Josh Brolin's karakter, Drake, og Marv Wicked karakter vil til sidst stå sig sammen som en eneste for at få Everlord ned. Wow, det er meget andet sort til tegneserien. Jeg glæder mig til den her film. Sammen med The Kingsman, Secret Service og Sunshine Out 2. De tre mine film i år. Så nok kun en af dem original. Jeg glæder mig til den film. Jeg glæder mig så meget til den film. Ja. Kommenter, like, subscribe. Bye.